Phangthengphrang Open Stage along self-help group atum aphan Vo-kak aso KERON pot. Proxy kebra ke thom self-help group atum aphan Vo-kak aso KERON pot. Lason si kedam tanga pora hut kolonga along Vo-kak aso KERON pon amai along kacetang temate kilong dun dia self-help group atum aphan an puthot pini phai kunia cheklo ni phainar keparni bithung rank thama constituency ang kangar lo along Phangthengphrang Open Stage along Vo-kak aso KERON pachetang pon thu. Lason si Men Meji Lems Chairman Vidya Singh KERON pen Rat Amai Pialong Lam Heke Paklang Ponke Phangthengphrang Ang Kang An Local Committee President Secretary Sector in Charge Pen Veterinary Board Chairman Atum Jokjak Pen Jingki Chithan Par 6C Karbenglong Mas Council CM Dr. Tuliram Rong Hangalong Unbirta Policy Kaddu Kave Self Help Group Atum Anta Long Yet Nang Jimate Pachetang Yet Nang Jibu Pen Karbenglong Mas Council CM Dr. Tuliram Rong Hang Tami Cheton Dun Pen Pini Bithungang Kangar Lolong Self Help Group Kedo Anatuma Phanstame Isia Group Pen John Kep Vo-kak Somar Iponlo Lapenan Parta Non Nankele Jilanga Chek Lupen Ki Pe Kar Omtame KERON Pachitang Edji Puta Pachinipon Setame BJP Party Aphan Jinghon Nangji Lapen Non Kevangji MLA Election Ta Nangte Bokbom Tanglo Lasi Kaddu Kave Tumta BJP Party Aphan Puthot Pa Haipon Thu Pen Ansose Kaching Thura Saya Motame Chodeng Dun Rintinang Puta Men Meji Lems Chairman Vidya Singh KERON Pen Than Pachini Pont Lapen Mailong Kachetong Alhi Sarpo Veterinary Board Chairman Ditelong Hasnu Men Meji Lems Chairman Vidya Singh KERON Lapen Local Committee President Secretary Tum Antame Chetong Dun Rintisi Ardido Jotpen Bangso Vo-kak aso KERON Ajay Mextami Pichun Pont News Text Report News Headlines 24/7 Siap panjang KERON. Tangsi kalau temacanya kan tangsi kardom pajero ini dah ilkum lasu Vo-kak aso KERON ke cuki dantang kolongalong citang tidukok masih siasat itu mah kacang hanai Dr. Tuliram Rong Hang ngapin kat kitang ti tumaan lah Vo-kak cuki KERON self help group tumhan Punor Anton Pacetang Eji Phansi CM Sana Pin Kapen Atin CM Tumhan Buddha Chairman Tumdo Lapen Montola President Dak Bichung Law Ali Dars Anton Kido An Atim Pen Hoisi Pacetang Nai Kusi Lutum Phangthengphrang Law Naso Self Help Group Tumhan Vo-kak aso KERON program itu Pon Hangkok Lapan Self Help Group anak teman sih Pon non pini Self Help Group Pon 73 Self Help Group Tumhan Sipini KERON Pon Pacetang dan kan sih KERON Pon Sia Self Help Group Tumlong Bangke Belong itu John Kep si Pacetang Pon Lapan ali tum lah soncon mah KERON Pon pini Bangke mana Vo-kak aso pan lah Self Help Group kacetang ti teman si Vo-kak aso na chot belek ani bangka aku apor misen potesium sa bang belek blanket KERON ni do jado la bang non poke ni tuhan order avela sita ni tu mo than mo chinia teng na pachinia teng te la Christmas Phangthengphrang ke blanket ta anton ratum han aton tin si pisi itu siam sa na tin kha non poke sita ron kon pelang orang leng pote itu konang ko siam sa tin kha pote la Phangthengphrang thang dia kalilo mane ang ton la thum mosti an sita la itu kela katum han an ta mane pacetang kon pola lengket bangke